nguhaye ikaze kuri channel yanje ya Tutekeki. Nizere ko uri kunkurikirana aka kanya wamaze gukanda subscribe kuri channel yacu. Nkuko bisanzwe aka ni aka platform gasohotse mu kanya. Ni ugushora amadolari 15 nuza ugakanda no kuri quantify nkuko bisanzwe abantu basanzwe bakora utu platform. Nkuko mubizi dore naka ngaka. Uhita uza hano kuri quantify. Wamara kuza kuri quantify ngira ngo murabona yuko kamara iminsi 10 kumva ayawe uba warangije kuyakuramo ndetse n'inyungu yawe wamaze kuyibikamo ni iminsi 10 ntago bya bintu bya scam ngo yimana ngo umwaka wapi ziba ari iminsi 10 zo bakugena urazibikuza zose ukazimaramo ngabona yuko uhita uhabwa bonus y'amadolari 2 mbere ukiyandikisha uhita usanga hano hariho claim yawe ukayikora ngira ngo urabona yuko namaze gukora claim rimwe kuri rimwe hari kuri moto 50 ngo ntangire quantify ya original apana bonus. Nawe wahita ugatangira naka platform gashasha ngiye kwereka uburyo washiraho aya mafaranga ngira ngo urabona yuko wigure iyi bot ya mbere waba ufite n'andi mafaranga arenze wagura ni bot ya kabiri nabwo nta kibazo igura amadolari 100 ikamara iminsi 90 amezi 3 ngira ngo muri kubyumva neza cyane. Gusa abenshi bakunze kwikora aka kabot ka mbere kamara iminsi 10 kakahita karangira inyungu yawe wamaze kuyikuramo. Yewe ikimara gushiraho amadolari 15 bita biba automatique ukahita utangira kugakoresha uhita uza hano kuri recharge wamara kuza ngaha kuri recharge ukaza hano kuri BEP20 wamara kuza ngaha kuri BEP20 ukaza ukahita ukora iyi copy ni woherezaho iyo ntoza ayo madolari 15 warangiza wamara kwihereza ukahita ukanda recharge complete hanyuma uhita uhabwa bonus y'amadolari 2 ukahita unakora claim yaha ngaha mu kanya saa 10 z'isaha yo mu Rwanda niho quantify itangira. Noneho ngiye kwereka noneho uburyo wabikura uhita uza hano kuri mi wamara kuza hano kuri mi kugira ngo nana yuko ubu ngubu quantify account mfite amadolari 15 kubikura total asset dore mfite 17 nimbikura ari 2 hahita hasigarana none 15. Niyo ndahita nza nkande hano ahangaha kuri withdraw nimara kuza hano kuri withdraw akubwira ati ngushiremo password ya asset set password uzaje urakoresha ugiye kubikura. Ukimara kuyishiramo rero ahita uzukanda hano kuri confirm nimara gukonfaminga bite bikunda none urahita uja muri Binance yawe urebe hano ko hari BEP20 ugenda ukure address ya BEP20 urahita ukana deposit urahita uza hano ushiremo amount ushaka kubikura na amadolari 2 awushiremo ya address wa copy uvanye muri Binance yawe hanyuma uhita ushiramo ya password yawe yo kubikura ubundi uhita ukanda hano confirm nimara gukanda confirm amadolari yacu turahita tuyasanga kuri Binance yacu. Nituza ngaha muri platform nitumara kuza hano muri platform yacu kuri home ukaza ugakanda dore nangaha hari akantu kagaseke yabagushiriyeho nabwo ushaka wahita uza ugakanda hano kuri urabona yuko ntago mfite enough yo gukora kuri iyi ngiyi. Ubwo rero ikintu ukora nubwo buryo bwo gushiraho ayo madolari 15 ukabona kubikura. Noneho nituza anga muri platform tukaza kuri Binance yacu amafaranga araba yamaze kutugera ngira ngo urabona yuko twakiye message ya email kanzamure murebe murabona yuko bambwiye ati ngo you have disposal y'amadolari 2 ngira ngo murabibona rwose murabyibonera aka platform nubwo buryo kari gukuramo nawe wahita wiyandikisha link yo kwandikisha murayisanga muri description cyangwa se muri comment ya mbere unasangamo na link yacu ya WhatsApp udu joining nawe utangire gukora amafaranga online.